kurugerera umbahangu by'amagara batushoborere ku enamba empango y'abarwire neshangwa n'endwara z'amaisho amino hamwe na pressure endwire ezitukizire okureba omu abantu bibire biza baragura amisho turebera abantu bine bizibu by'amino okushasha twareba abantu bine pressure bingi. Dr. Kure Aijaya orukurira eby'amagara ahirwaro yashoborera ngu okuretaho obuheereza obu obwabusha omumazoba abiri n'okwenda kugaruza abarwaire baabo ab'okubahagira obutwire n'okwenda ngu babasye obuheereza abantu boona abaine sente n'abatiine sente. Enshonga ey'okuteekaho medical camp tugitaho habwenki tugitaho okureba ngu twasiima abantu tusima community okumani batuletera ki abalwire tukabajanjaba. Twena ruyere kugambira abantu ngu bafeyo okureberera amino gabo at least buri wabo rugakugira icyo warya omuntu ageze kora ngu yageza kandi yageza n'omubazi obwikirizi bwa gavumenti eri kutunwa ombicweka byona omushonga zensi zihanga ryona kandi bo abarwire ababizire kutunga ahabujanjabi erizoba barugayo basimirwa rurishaka Adventist ahabo kubareteraho entebekanisa egi kandi boona bagenda batungira obuheereza burungi hatariho okwetombwita. Ishaka narishaka kubambara kuba abantu babuhereza bwabo bwo kubana ubugendo bagenda bakagurage bakakira bakikuru batumyanya kuwe bakira abantu twana twagenda nsima campage izraha irwari ya Ishaka Adventist Hospital bino buhereza burungi barise kampu iriho buhereza bwabusha nyamwe bazo abantu bizire byinji batunga buhereza nanyebizo banisha ndakusimirwa ryanchwanga twambiraha shukari n'amisho buri ngwara yona mazimanje ndakubasima abantu abatebekanise ikintu eki. Dr. Victor yahendera nashobora abarwire abamisho bimwe aha bintu ebine okwehara okwenda ngu bagume biine amisho agarukweza gye endwara z'amisho zimwe of course nizireeta okushanga ngu nigabasa kurwara gerwarire nk'obukooko buzemu hariho infections z'amisho nizibasa kurwara konka kandi twineho n'okushanga ngu abinji n'emyaka noshanga gari nigaba gari omu bantu abakuraho so namuno munonga mu myaka emito nikiretwa okushanga ngu omutindo guturu okwata amasimu okushanga buri kiro ryahasimu abakuru okorwa mu marwariro bwanyuma y'okushanga ngu endwara y'amaisho neyongera bwashesha bwira bareganisa abarwire okugaruka bakabaretera obuheereza bw'amaisho aha bwabusha ogundi murundi amakuru aga gashakwa Olivia Nasasira omuri Bushenyi.